salive la uNkulunkulu le ndlela lelibusisana ngayo sesithi kasibaphe nje bazalwane. Lesichubeka sibana kwekhempini uyabona nje baba ekhaya kathi bonke abantwana ngikhumbula Jakobe ku-Genesis 49 uthi gather around me my son so that I can tell you what will befall you in the future. Umuntu omdala uhlezi lapha utshela amadodana akhe ukuthi kuzokwenzeka nakho. Leso siki leso uNkulunkulu asiphe sona ukuthi ngemgcibelo nasinipha le video lena yokuthi ngiphila kuphila lokuphilako la kwakhonfirmeka khona ukuthi aphinde sibacele bazwana ukuthi bede phinde wasibekisela nje uNkulunkulu sibazwa noma ungathi asikulungiseleleni-ke kuthi Dawuda asibekise next week mhla ka-14 lesihlanu noma ke leyo weekend leyo sidaba esinikhe bazane still bangede bakhona kusiko lokho ukuthi batshelele idulo basathi vele kudala uhlala kuba kanjalo ngoba nathi nje uNkulunkulu usitshela nalo hambo lesesihamba nje sathi kaLavumisa sathi kaNkonja sathi Maloma saphumela esiphambanweni eSalitshe sabuya sathi Hluti sahamba for the first time. Yebo kona mhlawumbe umbuso wahamba sasemncane ngoba sile kubomhlosheni emishadweni kodwa nje ku-memory yami kuya sengidishayelela besicala lokho ukuthi sithi la eHluti sehlele sichamukele eHosiya sifike sendele okuningi sase siyangena-ke nebazalwane sathandaza kwaba kuhle sase siba semotweni-ke for more than 4 hours sithagethe nje 44 chapters nasibachazela ukuthi nje kukhonfirmeke namhlanje besisenta study sethu ngabo 10 kwathiwa sale sihamba sibusisa lowo mgwaco loyo lowakhiwako sendela lokuningi. So uyakubona-ke ukuthi silungisela ukuthi Jesu wathi sihlale silinzile. So-ke kwaba khona ukuthi bazalwane sabapha umlayeto ukuthi ngilethe indzaba debungcwele kuthi labanye bakhona nje nangathi ngidemishini but-ke bazalwane bayathi sesenzela nini nje bazalwane sachaza so labanye dress code labanye yini kuyathandazwa la ukuthi mimi kunetinto tami leti nje but sasho ukuthi bazalwane abatilungiselele. Kwaba kuhle-ke njengoba nanyalo siyachubeka sicela kunipha-ke bazalwane ukuthi part of lokufundwako ngidawuthini is like a teaspoon in the sea but nje ngalo sinamhla ngomsombuluko siyakhumbula ukuthi 20 years back, exactly 20 years back kwendekani kumsombuluko wokucala nga-VOC nga-2005 njengoba nje sikhumbula tinto letiningi kumnanzi nje siyarecalla sethi asibaphe-ke bazalwane ukuthi konke lokwenteka ekhempini lo funako kwasho iBhayibheli nengoma lesi lo funa kuyakhona so lo funako kakade ihluphe. Kunemagama nje eSiswati sisesabhala ku-status atholakala kuLuka 9 ngesiZulu uthi Jesu khwezani lawa mazwi. Leli gama lokukhweta ngesiZulu khwezani owasho umfundisi ukuthi ebusika kuyabuthwa nje kudla nikhwete sachaza-ke ekhempini ukuthi inyango yakhiwelani kanjena into wavuta emagundwane umbila futhi ufakelwani enyangweni utoshanga umoya so khwethani sathi-ke kulamalanga lawa noma ekhempini yabobaba yabomake bamlabasha kulamalanga lawa kuyakhwetwa sathi siyachaza nasemndenini makoti lena lapha wenza khona nakakhwetile sikhwetha lamavi mfanami ungatosihlaza lemendweni. So ngakucabanga-ke nalokuthi kuthi i-rapture bazalwane kuthi abusika siyakhweta lokho-ke bazalwane nase siphinde sikuthatha sesithi sesiyathandaza usebenzisa PTP phinde futhi bo-Fish to Wave FM Magedelang 10 usebenzisa lokhwezana kufunza nje kunjalo labo bethu labafundzile sebabona nje wow mfundisi besingathi vele ungilecturer nje wawufuna ncenye ngilecturer wema-accounts noma computer science bo-engineering bo-nursing ngoba kufunza abazalwane kumnanzi so uNkulunkulu nje wathi besingathi wantshontsha lesikhathi wathi akubuye ngala so kudlala ngemagama nje sicela nakhona kubazwane bakunake-ke khwezani ukuthi ukhwethani kulamalanga la khwethani kudla bonele enthuthwaneni lebeka kudla kwayo bese-ke amagama esibili atholakala khona kuLuka 19 la khona lithi iBhayibheli kunaligama lokweleka sabekisa nje sibogogo ebusika sichamuka khona ebusika mfana awungeleka na igubhu
awungeleke nayo ingubo nayo kumakhada. Sachaza leli vesi-ke lithi Jesu wabona ukuthi bayakuva lokhu wasuyaleka. Sathi-ke akwelekwa nangaba ufa. Sabekisa nje umfana nangaba ka-form 1 uyeva bameleka hamba ka-form 2. Kanjalo first year uyeva bo-lecturer bayabuka bameleka uya ka-form 2. So ikakhulu nje abantwana laba bekhona kaLozitha nakucocwa kugangwa imbasha because lokufunda lokho bazalwane uNkulunkulu uyade ukuthi sesiniketa nje umphako wokugcina, anything can happen, Jesu uyabuya. Lokhu ngathi nje bazalwane labanye vese ngagcina sesibahlupha kancane kancane khona ukuthi umfundisi uthi bonke labase baba khona kaLozitha. So uyabona-ke so sakhuluma ngendzaba yekuleka-ke sesiyachaza-ke ukuthi uNkulunkulu nje mesencele uyaleka labo protection asithole ingoti asiguli bo-promotion emsebentini amabhizinisi ethu ama-projects. Bese-ke phindze futhi kanjalo uNkulunkulu uyaleka abantu suyashada konke nje lokungathi ku-physical. Bese-ke ngala ngesekuhla uNkulunkulu uleka ama-blessings. Lokhu nje bani naka-MC noma ashumayela noma afundisa noma uyahlabela noma nje amcela sesithandazele, uNkulunkulu uleka the anointing, uleka inkathumulo, uNkulunkulu uleka i-prayer. Uve uyakhula emthandazweni, uyakhula livi lapha nje sibekisa ngabo Luka 24 la khona lithi wase uvula ingqondo yabo ukuthi baconse imibhalo. Kunema-notes-ke lamathe lesawabhala ngalokuleka sabekisa lokuleka sasebenzisa lo VWPF Gift lesikhulu sathi ukuthi WPF God labanye bakhumbula kanjalo. Phindze futhi athi uNkulunkulu uleka ku-Spare FM lemidimba le-9. Saphindze futhi sabekisa LPJ PSG FM letithelo letingu-9. Kuthi uveze uNkulunkulu uleka uthando, uNkulunkulu uleka i-joy, uNkulunkulu uleka i-patience, long suffering ngibeketela, uNkulunkulu uleka i-self control. Imagine-ke uma sekuphushudwa ngakunye, yathi ngikhulele ukuthi ibamba lapha emsebenzini angebi angakhoni ukuphinga, ngikhulele ukuthi ibamba ngiyathi ibamba. So why wena ngathi akusalekwa la kuwe kulekwa. Wanela Jesu ukubona athi bayeva wase soyaleka. Sithi asiniphe lokho nje bazalwane. Bese-ke kuyachubeka kuba khona lo PTP lokuthi nje indzawo sikhathi umuntu lokweleka njalo nakunababeli omncane aze asho babeli omncane namakele omncane nababeli omkhulu namzala namalume ukuthi akuyathi indothana nawufikile la khaya noma nje kuhlangana nawe edolobheni eve babeli omncane uthi uyaleka. Sekodwa-ke ukuthi abantu abadala siyaleka sesibapha inhlanyelo ekhaya kuyalinywa. Lezi nkhathi asilethe inhlanyelo sihamba nazo siyolima kanye nabo. Sesithenga efenisi, maye mbanami Nkosi yami kudala kutelungelelwe yabo sewulekile. Bese-ke kakhulu nanokuleka na ukhuluma naye ecingweni eve nje babe ngicela sithandaze nje nisalala uphi make lapho ufake loudspeaker nithandaze kuphushuke tindo la nisathandaza. Eve abantu abadala ukuthi nje ungafika la khaya wena uNkulunkulu uyaleka. So sathi-ke uNkulunkulu igama lakhe ngumaleka, lo muntu omdala uyasileka. Sathi-ke la kutawuhamba khona-ke sesikubalile utawuleka ne-rapture. Ngila khona kahlala asho umfundisi hawu laba lokhu kwenzakala ukuthi nje vele nawukuthi umfundisi wakho labebako labaphingako lohlobongako lobulalako umfundisi utawuhlithwa yini bonke labantu lapha nasatshwala yini. Livesi lithi wanela Jesu ukubona athi bayeva wase soyaleka. So uma wenta sono ngeke kulekwe i-rapture nayo-ke indzaba lebesiyilandzile. So uyakubona-ke ngiko-ke lokho kwaba yisemoni yokucala nje lasicela abazwana ukuthi banitsinze ukuthi bazwana hawu bazwana sekuvumelekile ukuthi uNkulunkulu sesitayivala leli page leli sesivula lenye section salesida lena nyalo-ke siyaqoqa sithe nje sitawuhlala nje sibuke lo 30 days ukuthi usathu sibeka kuphi sihlale phasi nje. Yingakho-ke kuchamuka into leti uNkulunkulu uyaseleka because uNkulunkulu uyade ukuthi uma nengonyama kuba khona ngemandla bathi fika esigodlweni ushiya konke lesi sikhathi nasemsebenzini ube ngibithwe ingonyama nalapha-ke kanjalo kwathi yena uNkulunkulu sithi asiniphe nje bazwane ukuthi namhla singalali thina lesikhashana sibuke bese-ke suyafuna nokumfumfutha ngiyathi phela mina ekhaya kithi ukuthi nasekukhulunywa lokhu khwezani lawa mazwi lawa ngamalanga ekukhweta lawo mavi utokhona ukuphila kahle nabantu phindze ukhwete lamavi ngoba kuthi isikhathi sendlala phindze ngalapha uNkulunkulu uyakweleka uyabona sicishe ukuhambisana nalokunye-ke mfumfutha ukuthole uNkulunkulu emusa akaqhubeka nibusise siyanithanda kakhulu amen.